với nó pastor bia in khom quỳ và thiên bị in khom mà lúc đó sống sống thế bia khom quỳ miên trên bài anh bộ chơi đi cái cần thiết chấp bằng in niệm min làm thế rồi in khom thế cái anh này với nó và thiên bị khom mà hiền cái in khom nó mình suy tôi Reverend MS Dong liền à bia chairman anh ấy Ocean report Delhi Ocean trong thế West Delhi Ocean để Dehradun Ocean trong in kan ngai thanga Sai Paul hi Delhi Ocean để West Delhi Ocean trong in kan be se ko nga với lại hiện cái đi khóc quỷ tháo làm thuốc quỷ Ocean patient khóc quỷ thì khi kan ngai thanga thuốc quỷ se tu rồi là tháo xuống là Field Secretary Delhi Mission Field ni đó nè cái cần thiết cho ogin cũng sáng nên là sống bằng áo khan, Reverend David Laram liền à, ban thế Delhi à, xin nói tiếng khom quỳ, rồi thuốc về langin, alo tiếng thả à, thì cho cũng sáng nên là sống bằng January nên sống nên là bằng bạc, cũng sáng nên khom mà sắp được, cần lâu này à, cho mình cho nó cũng riêng na chuan Pastor Bill Hon, alo đi ta hi Delhi cũng sáng Delhi à, mình sẽ ổn thế. Pathianin min en kolna min suaina ro pik tak kan sang ania nimina in khopui voi khatna ro re khom te kan han mang tran the ta hi pathianin potion ho te min en kola min kai suai ani ti alam ro me cho to ni khopui kan man me ka hian kan la shebek lo mai the kan bial chairman hi kan tui pa te chu kan bial chairman pastor MS Song Lian ania secretary te upa wanla zwala sang te senior le upa sila sang lora junior ania bial treasurer upa la bial nunga bial ni khom pui treasurer hi tol pa eflan rota ania e kan vai khat na te ania sem han sai kia na pa thau me e bial treasurer kan an ti hi sinot sum vong tu bi ania sinota kal se tu sum vong tu ania bia ni khom pui treasure te hi kan in khom pui sum vong tu ania e hi sinot sum bon dan pui na kan treasure te ming ziak dan tura are zui ke ni ko kan kal ani chon ni min khan ro ra ni khom ania kan in khom pui a hian dan zo kim so panga ai wa in palai kanin thanga kanin siama chuan palai than mi so ni le pathum kan neya palai ni sa hi som ni le pathum kanoma chuan palai hi somli le paruk kan neya ni mina khan palai somli le pakhatin ro kan rel theya chanu dar ni le chan ve tangin beli khom pi ro rel kan ne mong thei ani chuan in khop pi thure tle ma zo ka thiat tur hi han kuang ali la thome kum sani le somni le panga in bia ri khop pi vai ni la hi West DMPC optiona na ania ahun chu ni somni le paru le ni sari April sani le somni le panga ania nga kan pui pa tur te chairman pastor me zong li na secretary upa wanal zwal chang te senior upa sila sang ro junior bial treasurer upa la biak nunga bial in khop wi treasurer tol upa efla rem rota en nianga thupui tharalam thupui to chu in eng chu mi mit min eng ro se mathai bunga cha som por pe chanin nianga thupai sui tu to hi tol upa adar hi puya delegation aniang Komin January atanga March ta chunga kan bial ina sinota kan sum chun hi pathian ram kan chun hi noi som ni siriat sangriat za ko som ro ating theya ko shon hote thil pe ka kan chang le ni tin langa alo mo me mani e chuan bial budget hi kan han siam ve ton ta komin sani le som ni le pali som ni le panga bial budget a hian cheng noi khat singli sanga zani le so an rom mana chu da zo ki pakadin cheng zali somli le pariat ser thong kan nia
bial sumbi ka hian cheng loi khat a zakwal e somsari ania presbytery budget hi cheng singli sangli zati somli ania presbytery budget hi dan zokim pakhatin cheng za somli zer pe ang kan ni chuan kan thurel chang puite hetiang hi ni a general agenda kan nei te DMPC note in khom hi brancha salan kai turam hala ni ro se ti dali optional local chu a tha kan ti a peer standing committee in ati lo thin dan along ai ko chun zum don ani India ram khopui lian ate peer Indian ani theinan sum dom lian tham da ni ro se ti dali optional changa local chu presbyteria alzer turin anda bok ani inthura pathumna India ram ko pui dewa pastor pui tu assistant pastor mo synod worker al simothian da rose ti thui West Delhi ko shana tangin alo luta athu pui agenda thu pui lo lutan thi che min kan her dang lam sheda India ram ko pui liana pastor pui tu synodin da rose tin presbyteria khalse turin kan chok don ani in agenda palina bial bo pin kosan kal phung sir ho na nei ro se idali kosan atangina luta e hi bial standing committee ngai to chun sok turing kan ta poka ten pangana deli pastor bial chunga kosan teming se ta ni nan tlanga se ro se ni a e deli kosan atang luta tuna kan se danian Delhi Mizo Presbyterian Kosan ti te West Delhi Mizo Presbyterian Kosan ti te Dehradun Mizo Presbyterian Kosan ti te in Ziakania ei hi kan synod style de lekin Mizoram Presbyterian Kosan ti a kosan mingina chun zom mai turin ya synod owema thlen choli se kan ti a Mizoram Presbyterian Kosan Delhi Demo Mizoram Presbyterian Kosan West Delhi, Mizoram Presbyterian Kosan Dehradun, dia synod style de legacy mai tura OMA di na thlen kan ro bok ani tin upathan dil na Delhi Mizoram Presbyterian Kosan tangin alo luta upa pariat than andila hi khop queen presbyteria dir queen ise anti ani tin dual upathan dil na Delhi Kosan tangin som tolpa som thandilna alo luta ei remti ania chuan West Delhi tangin tolpa paru thandilna lo lupoka e po hi remti ania e hi nakina in thatpui tu ten in thanu tu te po Kosan foi tu ten la rum ro pandon ani tin kumina hian bial bial ku fai tham se tu tan pi wan lam mu ani West Delhi Kosan mi chu watha ani pokani committee sanga presbytery a thutu te atian rom ani a Zorampol Presbytery Standing Committee upa balas wala changte Presbytery Nomination Committee member atan pastor MS Zongliana buat poka in Zorampol Presbytery sub pastoral committee tan memberatan upasina sanglura buat ani poka tichuan kum sani assembly pali kumin October tha Zorampol Presbytery khopui kawati koshana nei tura hengmi te hi bial palai turin than ania na presbytery hi kan shirna ninga sela chawme tolupa arnashiat puya Delhi tolupa Dr. C. Balaram Sanga Delhi tolupa Lalompuya Colony Delhi tolupa PC Mal Sondong Liana Delhi tolupa F. Larim Luata West Delhi tolupa Richard Larin Moya West Delhi Ting Kosan Mechi Ayote P. K. Larin Yani Delhi Kosan Le P. Larin Sangi West Delhi Kosan Te Anyanga Christian Chalai Paul Ayote the two Langwal Lusaka Delhi Kosan Le Langwal Mal Sothara Shasel West Delhi Kosan Te Anya He Palaya Rotehi Ashan Pain in Shetina Om Don Lem Lava, A Shetina, Ngai Kalila, Chome.
in kum sani le somni pali sinot in khop hui hi mission reng thang ko thana akum sinot kum zana an mang do na chomi a chuan hei kan koshan palai turin presbyteria tolupa arlar siat puya kan an chop chuka presbytery ayo palai tu an ni dona ni kumina hian kan koshan pathum atangin koshan member zali le somwa le paru anoma chuta chuan mi pa za som ko pasari le mechia zani le somna pakwa anoma chung kwa za som thum pakhat anni pinchirna hian testimonial member te he sinotin chiatel lo turati wangin elaya omget pem le khan te anak sia do pi ka chung chung kwa za som thum pakhat anni chuan in khop pui te hei kan zong ha de mai don bok sia lom thu seina bial ayo bial in khom pui lo atang aziek tu lom thu seina te man ti le han sei ri ve ila thain ka sia ei thank to corruption Delhi Mizo Presbyterian corruption ten in khom pui min lo theng a bial standing committee tunge singang katia achun mun losanin seng masabe rose tin anan ruat chota anin he tak mai menon min lo thenga ni min in khom pui ro re la te po apalai song song te turin e le inte kosan me chen min lo siam saka chuan KTP member ten ni sa tleivar de thoin ani khom pui minute an lo siama e gani khom pui minute te po Duri koma hian anun ping hala he in koma na balai te khan sota reception a son lak thing hala ni anga koshan zek tu ten kan koshan da tur kha kan na hal pop don nia in veina hian e zai pol te koshan ni tangin anun bot sai theya koshan zai pol te chunga lom thu kan sei kop ani in veina hian hei kan in khop pui hi a voi khatna bul tran chho chap an nia ocean ho ten thei to pa kan tho ho na kan tho ho zel te ko a tu don le maya kan in fui ton zel ni sela choma e biar shoi tu te po kan voi khatna kam jok chu nia chawan chuan in fui tharangai te po an in fui zel to rangai la a chome veina hei Thank to Koshan ten ne takin min thenga veina kan in khop ko hi kan thakop mai he Delhi pastor bial in khom puya jong kan la kal thak kan trumani ome be gen kan khat mat mai lo khop mai e ban na po kan nei hi ani thank to Koshan kon min thank he le mai alo bung le ani aka bial secretary atanga kan an thite ani